tahe na manguluon. Om mahurasan na didokon na rokap ditodi. Tulu hali ba manguli. Balas tulu hali matuboro hutagalong. Dan binoto niya. Mungkin ala ni bagat-bagat ni boro hutagalong. Alay. Nangusada siya kalakon na tulo. Dangadong nagoy paso na koroha. Ito na marhamle. Oh! So ina man 5,000 na. Happy nung saud abagoy amang lubi-lubi siya bulanda. Naparjolo. Terus iba disuruh gerejo. Dan boy libur ho. Happy nga jelas-jelas hari merah. Hari Natal. Hari tahun baru doh Imlek. Tong iba disuruh gerejo dan boy libur. Jalan. Dapat 2 heliku. Terus iba laut pasar. Laut pasar. Dak ya, gimana laut pasar? Tapi biasa na ini dulu laut pasar. Nabar video manong nyirina. Tongdo buru hutagel. Saya diri pumadong perubahan. Tiki marhamlet do pehami. Video call. Sui nama 5,000 na. Tapi dung saud. Bah. Lubi-lubi siya bulan da do cepak. Satok kimebe disuruh manunci ho. Nah, terpaksa do iba manunci. Makan lompa ho. Terpaksa do iba makan lompa. Pintokin naik. Hidup ko mana mak. Lemaju pinahan ni mangan. Terpaksa mak. Nilihong pinahan ni mangan. Mulu dan niulun hamun abang. Oh ya mang. Itu diacap doang. Ingat ya nanti malam. Jangan harapkan kau bisa masuk kamar. Habibah likut do binasi som-som ni. Rogeling ni ba. Tulus sa bawa. Las tulus sa lagi. Nagpapurutan ka. Kadang kulok petua kegeleki. Nang buat buru tagali niku. Sutung menyesal hamuniku. Tapi dah ditangi ko na ho. Beren mak ikut mo na penjajahan doon. Om mani okay na. Om magkaralingan ni Pahukwi. Om mani baju ni Pahukwi. Oy, abang nang nakula na matana dijajah. Dohod do si matuan ako na jajah. Ya bang. Nga naik kudok tuh hal tidak dulu. Nga hutay songon dia masa depan muda na dulu. Pereng mak. Nga huay au du barjol mangai.